Halo, nunok ajak tangi Yesus Kristus tamim salam penaror. Anu habda kasya sunok lir kelan tana anu cengram kelam ca sushi babang ta chong awung nong cengram dan sangar nunok ajak bela shisya kizagar. Tauba habda asunuki lot asir parmadamer elifas parnok jimbi depa nanga ki asunuki listen kar ngoko tanebo asunuki asan abam youth ministry achanga agat zeba unak kuba spiritual habits daga jalir iba nong ajam takar asunuki lai o kar bushitsa asuno ajak sar sadama mandi tangazak ba tuluang sa sushi asuno ajak juda lai shiba labor lai shiba ki jashir iba jangazak sa amanza ni ayong zakar asunuki ipa unak tangi memeptang anu asunuki mapakayakner asri baji tanga kejap masa saka tang asunuk tentaki asunuk dan benar aro tseba temua tsagalir asri baji keji dasar bang Dutch Youth Online Ministry each one touch one ta seba tanga depa asunuk ministry iyak tseba asushi chugo hapta anna dashi asunuk orientation tabu balala leaders temdan akyunga arudagi fellowship wise akyunga arudagi anongche tan asunuki ibaya officially chukotan nga doksa asir iba ministry ya kuma ayakar da changcham badanra nunugi youth director dan chimbiz ako general officers fellowship officers asir leaders temdan nunugi asundan the brown nunugi tachung diba nong medetse asir ibaya right up nunga akatsir anongje nunugi paji zangra kuda sir each one touch one iba ministry ba asunuki iyak tats iba medetse anongje asunuk ibaya officially chukotan nga ki tenzka asunuk youth ministry no iyak sa sushi tenzaksa anongje ipa asushi tsam nam tanang sanga ja sar sadamze asir anu tagalama banga asunuk temua semano anyak ta sar sadam tenzakte sar sadamde tumushi tsangram na tananga sangar alima tensa tabo balala yebro mobonga ge unuk nong syaka unuk tang da shi anama takam tukzba asushi pelar tangu sa sya tukzba asushi na tananga sangar o tsangram akam lirbo akam lirwadang chinti iyak sa suno o kiboba onuki ano inya kauta sushi kuda sir ne kulia setsa kiboba tamanger shiaji ne kulisir kaka ta shiba nong achim dakar kulusi asam tertrok nong achim dakar koba touch youth online ministry each one touch one iba tanga depan nong tenzaksa asushi sar sadamar namtaki ne tauchi danang lanodam de nai chimbyang shunuki sayak tiya kaka kiboba nai tanala tarong ba chimbyang asirbe tagom anong ayak tatsa nai tauchi akaja o tsangram onuki baya sar sadama pusudang aibalan masatsa o tsangram saka nai mulong pa ne uchi no onuki yak sa tauchi akaja kiboba dana ajuda abami akatsaba spiritual habits nong ajam dakar babang tatsi ka ne udang imiptang kiboba na unong tangazaksa akaja ma isudan nong sar sadamer nai kuda mulong ya majinang sang amen spiritual ta kudang sedir aji danalaran masar danala ayak yum tahi baja sunuk yang ada tse anu habit ta kudang sedi ba yim yadam lir im ya tsiya im ya yimbong baja lir anu ju kudang asunu gi ba jer brang dang dir danala yim yadam masar danala im ya tsiya na masar danala im ya yimbong anu ji danala ji baji kiji asri baji shi dan kali palagalir asunuk alimanong shi nong alir saka asunuk tak tanala kalir ipa tanala ka inang ja asunugi kejiu da yimya yimbung ji pensha alitse ipa inang tanga depa asunuk mong dang nang ya akatsba unuk tamnong asir bible reference keji salir idam ja amsha asunugi tomalanga ge erbrangze I'm totally aware that online nang asunugi worship asana asunugi talanglang asunugi ang atji kana tasak anong ja I'll try to make sure that I do it very briefly within few minutes anong jin no yemle pilama ajuda aram zaga angadak sene ta anong jin mazong bobaji keji ta serbang tsengremten mapang akiba spending time with God ta shalir tsengremten mapang akiba asir mazong boba reference ya suni kudang repantang tier mati terbeze mutser asam nongji yamai shalir mati terbeze mutser asam nong asir pai teluk temji senshi dak tser kelen pakija sar sadamzi denem kati atu nekong tzi agamdang yangji pakija les iba utzi ya kudang erbrang dang dir
Kunda isiga tijaklan isui ni sumber yang bungo chi ong taksaba miracle tulo nya kalyasa. Miracle tinyak tak oya isuya. Saka chuko bang tunga lang pai na tsangdam ja rong nung chuko tsim klan jigi wang. Da sir yok asir pakeja tanamitor pakeja sar sadam. Iba utsanong jangwa. Asir klan iba sar sadam marudang. Rong do anama mupung do aun bagi panok nakchung do matung tsim nung do alidang iswa tsamanang jajang aro. Asir parno ki tsubwa bilam ko jiyong parno ki suji machidat parno ki yakosa ta parno bilam ba utsi shalir anong jini idam utsi titil ma sure you can read it for yourself saka ingi tanga sok suji kiji ta sarbang pa parno ten kalami miracle inya ka kazudang parno basama singa sama nga bilam saka isu tsangram ten babang tat saka sar sadam akir aludang bo parno ki ba machidat Jesus has done something extraordinary. Parno normal masa sa chuko. Isu ji palaka sen sa kamerlias. Ano ji parno gi ba machi de sa sakap. Ta sa ba sun gi angor. Saka tsangram den mapanga gi ba. Tanla indang yimya nang ji ko ji ta sarbang. Pa miracle tinyak tak tsangram ba tinyak tak changar de ma ministry inyakar. Miracle de na inyakar. Shiranga arnap sa chiong zimal de balay. Saka by in the midst of that. Tadid ba famous asa ba tialong nunga. He took out time to spend with the Lord. Asir ba kudang mapang induwarlo na zang napurya dana. Pa na zang dana pa machida sa pa milin Shirley baji. Asun ki angor. We need to spend time with the Lord. Moses kudang arbang nandir ano kulir aung nung lir sanay tanam nung tuwa kazir alo lang bu. Par na zang napuri parak merang luktat parak sentsi wangshi sentsi brang alibaji parak merang dat tashi ba ama. Zang ramdan kudang asunok mapang akitir spending time with the Lord. Asunok chi aki ama masaje saka asunok ya tesemangje palaka kemer alize tasaba asunok ibaje awar tana boba nong anu Yohan terbungo bungunong do kunang arbam nandia terbungo bungunong do asir ni ya teze nenok ya sangsangdam ni nenok tak lira asir nenok kadak lira na asunok ki sungjang chinja dangze tasaba na kadak metangra nenok ki kecap miyak tasaba shalir Zung tak miliar bang zungram den mabang makira kan lele da sarbang asunok bajong zeda shiner on and off Christian life sarbang bajong zeda shiner takam yemya na spiritual habit no zungram den mabang endok pa gaji da sarbang 24/7 zungram den alizela na takam aliza sushi na haptan no chicken ji ono tashi mai chado whole week adama na hombar na dang ji ongwa das no ba taya doji saka asunok Christian Burdam aiga kudang arbang nang dear tanla ya dakser ya only on Sunday we go and worship the Lord asu whole week asunok gi changam dama makir tangluka miliar bang tjang matang za da oji anung ji Yohan ter bungo nong shaliba amaji asunok ji 24/7 changam dan tangluka padenji alisela na sangjang aiga dangar sabus Asir na sangjang ay kadangar ji jungo ni tudong nung ay pilawar niya kasa sa tangdita sa majongzi. Pakdo sangsang nung do branches nung do fruits do ay kadang yung he needs to remain in the main tree. Vine nung do alizala. Saka ni sangjang ay kadangar ji ni palakaw dita sa kudang matang sa jo. Asunok ji kijigo maka tes man sa miracle ay ka changar na masambit-sabit ay kalya ka tsengram nung ipilawar bang majongsa ko de. Dahil sinirway. Anong ji tsengram denji mabang ji indok salat tsengram denji tedi sinak tukali sila. A part-time Christian cannot fight with a full-time devil. Dano na part-time ka di ko da sir full-time mujing den rara detsa. Anong ji mas 24/7 asunok tsengram den alid sila. Tsengram den mabang tajong agi sila. Ta iba ji sinir. Tana buba ji ano spiritual habit tana buba ji kiji da sir bang tangarden mabang akizala spending time with others tangarden mabang akizala asir aji kiji da sarbang asunugi apichun zishin Proverbs 27 nong kudang arbang nandier Proverbs 27 verse 17 nong yamay shalir verse 17 yamay merang chira dakser yamaji nisung kadi tangar chira dakser yes merang ji lishi nong ji sayo nong bodo merang te chira je lishi nong ji dang tap tayo nong bo michir agamza blunt kamadoksa saka merang na je ay shidap nong bo tedi chira adang aliza ta shiner asunok tsangram chirdam isudak amangardam
mamangar dan aliza ja ali manu ali dasyu mamangar dan aliza basa saka tamangar dan fellowship awang sya kyang ta shin raja ya tamangar dan kalami sende pa ta kalama bang ja ki sala fellowship bali sala tas no asunuk ji teacher ba kam sa da shin. My dear friends, I don't want you to misunderstand this evangelism and living together with them. Sarbang tamangar dam ji mamangar dan ji miyok to maliza na tama sa oji panok tan ji miyok to baliza evangelism iyak ba ji pala ka saka panok nungi kamdang ha aliza ba ji pala ka ano ji ba misunderstand masala anong ji ka ji ta sarbang for example ti changra ka ji bo pa revival le work course de work prayer home no mabanga chak endor ano ji panok tan ji kazirang arurang alir aja chungor sakana. It is talking about your family prayer meeting na ano ko si mapang siya timba ka aliba ji na kibong don alero sira pura ti ano don kalim melero sira na panok tan ng spiritual life chira agam zuba yi na kiji exercise here. The only thing that you need to do is prayer meeting, family prayer meeting na sira pur ningi pila arur na Dimapur taon nung ati ano don ng alers daw. How do you spend time with them? Na panok na ayong na spiritual life adama na itram din na mabangaki ba maji panok nja mabangaki makir because Christianity doesn't survive individually asuno kaya lukti nong tangalir anong je na individual tram din time agiba maji na itangar din ja mabangji ba mai fellowship agi tsala la abitum zishin matsertanet there certainate no je ko dang asuno ki sangawdi ya maji angor anong jang a breather matser bongonong je ya mai showe every term zer bong nong je asir kar yemsi ama asno kalami sendep ze medok cui anu ko kudaka anasa aiter pataka je tali ka ajung shidupti. Let us not give up meeting together. Fellowship akiba je manan nidang akidi ta shiner ba waje anong je senger me asunok dang iba ma je asir sarwang asuno ikjo magiza. That is very important ta asuno ki yang ji kanang changcha shia angor. That is the reason why we are also starting Dutch Youth Online Ministry. Each one, Dutch one pa bayaw. Anong je asunok katika achung shid ba chunga aliza da maiba ja shir. Ano asunok ki lai shiba nong je kodar banan der. Sayu zingier bez nong to kodar banan der. Tukong nungi derser anada shino. Kadang anada jung ba na. Kejong sar parno ki meranga ayak ba nong ta tulo angor ta shalir. Ano ka alang nong bu kadi musur. Saka ni sungka ki sungju pa ja alang ar shibay musuze ta shalir ji anu idak ji shaliba je ana je kalami kutang mechang dir kadi kanam talam agat zeda ba lamsam to mechang saka ka ki sung mechang talam kung nongi angutze anong je sakchir ya ni sungka ju zipa dang awukze mela dang awukze saka ni sung ana ju maji zeda zaro ya sakchir ya lisi asem mesen de ba ju wo mutuk tangse kang ali saka lisi ji kanang sar anong je Christianity je individual survive master anong je we need to spend time with others sharing the goodness na asir changrami a lai shi ba zong banong tumo chang ba testimony idam ajak ji lamsa da ba aliza aji number 2 spending time with others tangarden tambarden babang akiba ibajelier tasumbu ba je spiritual habits nong tasumbu ba je kiji da sarbang Tsungrami akazaba sempat amshi bayalir. Asir tsungrami akazaba sempat jikuma amshir. Da sarbang mezong bider bez der nong do kodang arbang dan dir. Nunuk nama akazaba sempat temje kati katan zi asushi amshang da show. Na famous agamza sushi masada. Saka kati katan zi ma. Anong ji nenam akazaba sempat ji na sushi masa. It is for others. Da sir tsungar mujegi. Anong ji do serve others da shalir. Ano I needed summer bongo ternong do kodang wandang dir. I needed summer bongo ternong do kodang wandang dir. Nunuk rong nong na temulung akaja tesangat mabaya kardam. Temulung akaja sincere tesangat mabaya skillful workers tahu ya. Parnok je ajak arwah kipupa me kipupa yang melaba bapa iyak takjang. Skillful bapa masih tena yak tak masa saka asunok tamangal rong nunga tachong diba tesangar ba more skillful baji kibu ba idam jangan kin da idam ji ko benar rong ta zura kibu ma yak sabe
asunok iri listen to lu tanga sa ya lero asunok ki bong nunga theologia sang yok sang ji shiba yok na tisi ba kam dam nung kidang ki bong nung theologia sang ji shiba yok aru tan sa su shiba yok karang question asunan zu to lu ler lai shiba malawa ma yok as kuda mas ba yok as ku ba tanga depan nung yok iba challenge karang to lu ler saka na sembet agi kuda tan zakar ipa ba ja karang spiritual habit nung iba ja air anong ja asunok ada mas saka tangar tan zaksa kelam amang ba boredom tan zaksa nendak pa boredom tan zaksa iba nang ji asunuki yangi karang changcha shaliba ji asunuki angor yangi yongchang kodang asunuki rebrandang dear mati pungo terser beznungi asunuki laishiba nungje brandang ding mati pungo terser beznungi kodang zang yong alo dear yamaya shalir nunuk alima tesangwa tenam nung alipa yimti memyimtet alima tesangwa tenam nung alipa yimti je memyimtet shingaya melen zoklokor muluk tulung nung mayor saka melen atalok pa tung nung ayor asir iba jagi kitang alir ajak nam tesangwa agat sir na yamaje nisung demi nunuk mapa tajungwa udak nung alipa nunuk tepu sensuwang shitak tza asushi parnuk madang nunuk tesangwa je jungkai aduk tak jang asunugi kali asenam akat seba sembeji kodang may mamayo zela milenya na tanah sang asunugi rona milenya kodang alinong amentaw saka patem anong nong tangayo azuk nong tangayo ta kodang sedi ajak ci tesangwa angor saka tanah sang decoration nong light sang lang tangayo iba jagi bu alima dum sangwa zer saka pa decoration ada madang light beam du separate tangor saka kopa azuk nang ayor iba jagi bu alima ajak sangwa zer asir yimtiga azok nang aliba yimtenam kulak nang aliba yimtiga je singay abi na da angor da sama asinam akat seba sembeche zurmi asunok nam akat seba je alima jak sangwa taksa aya za da ma jak muluk tulung nung mi mayu za da ma sa jak anong ja asunok nam kubat singer me spiritual gift am ajalir kana den za su asaya za su uchimbi za su sar sanam za su itam ajak ji amshia asunugi zengrim sen zuwang shi adama amshi zwa nang shin asir kadika ajung shi za su shi adama ya amshi zla da zengrim uje ga asunuk tanga shi anongji tan layim ya spiritual habits na kaji giji da servang to use our gifts and talents in order to serve others to glorify God da asunugi tasbuan no amor bezbuba spiritual habits giji da servang sharing your stories ne otsram lam sadap tsaba yange room ter bezno je kodang rana dia asunu gi yange room ter bezno asunu ta yamai shalir achangla padak mamang nung padang panuki kuta achazi mamang nung kuta achazi asir panuki pa endang mangashi nung kuta sir padak amangzi mangashi dang nung kuta sir amangzi mangashi dang asir sayu singir ka milira panuki kuda angashize we need somebody to preach the gospel to the people then only they will hear the word then only they will believe in the Lord then only they will call upon the Lord da shin roye anong je singir u da jong je asun ki ashizla da shin roye sayu singi zba asun utsi sharing your stories spiritual habit kanong sharing your stories kije zengram nna chajaba nang testimony zengram na kuda miem idam ji jimbi zba ja aya zengram ni ba zengram bu ka ta ba maya ga o zengram ni nan ta kali ma bang de ma mo za idam ji kudang jimbi dear zengram mo ya shi ba ji ipa cha changa no board me ya zengram ji ma de ze asir par nu ge zengram da amang ze asir par nu ge zengram da acha ze da ipa ji na azir ni zengram da amang erdam tanala takam alirdam spiritual life spiritual habit ji ba ji anong ji nai zengram den mabang kuda ker nai tangar dena mabang kuda ker zengram ya ga zba sembedam nai ke jugo ma amshir asir nai ke jugo ma testimony asir ne takam utsidam nai tangar la ke jugo da shir spiritual habit tong di bang paz iba ji karang tong di bang amang babodam yimya ka seba zadama anuko mitsir ka ishi di ba ga anuko mitsir ka nan da ase
alkaribu anu tukur da syagir da sa imya ka sebab zadama sar imya tama jungka induk zadama anu ko koi agir sarna ya kasarang agi sa aja na ji kejung sar imya ta jungka sebab zadama ji imya tama jungka du tukser sungdo ji anu ko kasarang na imya tama jungka tukser asedang na imya ta jungka sebab du war leza. It will take only 21 days to 90 days. Talang kama sa waje. Aso nuk lockdown ya juga no kui buwa sa dabilmer. Hapta na extension na word ya. Serabang na iba mamang ta tsa zna no nang spiritual habits aiga develop sa de lia sa do. Kejung sa mamata pa maungka ta chung aso no benar sir. You have enough time. You have enough time to spend in prayer together with your family members. You have the opportunity to organize prayer meeting because all the family members are there. Evening ajak nong jowo kalam midang lir. Imbiya ta jung ka seba zada ma mawang talaga manandakar. Serbang tangya mawang ta jung masunu. Tangya asunok imbiya ta jung spiritual habits ta jung kar develop asa za sushi mawang ta jung masu. Mapang ta jung alang saka. Kejiyong anu kodam ta ma jung lir. Tane misra nai kodang ayak sa. Tang nongi na iba tsamarmo anga shida kej. Alungji tsamarmo anga shida ji udang tokse masa saka. Iba imbiya ta jung spiritual habit. Tanla yemya tsiya yemya yembong ta chung ka bu tnak sa sushi renamang ne da iba tsamarmo ta za jang ayong zakar sar saram de kibuba nanam tanang santo ru shimana ne gatser nu o tolo asushi palar kibuba idam tanga da pa nu o takamo unuk ni sungshi amulong jang no le dakjang mana ni chimpiang asir kibuba idam megi sungjang tanga nai mulong mama melida ta shi nai maba ayaka isudanonong idam tsangar mo nga shir ajak mo jang ne da nanam dang tanang sang aja sar sadamer nahi kudang mulong yam achidang sang amen.